thlir tu le ngai thla tu zong zong te in zawai in kum thar chi bai ka buk vek cheu kum in ta na kan channel khu hon na tan chon nal rem lena pachuaw thu ziak ko hana thok te zinga in rem lo na lungrual lo na om me khi ti thu hian bul tan tai la tho me e thu ziak hi kan lo chiar to pon mai theya tin kan lo ngai thla to te pon mai theya aziak tu phalna kadir masalem lova kadil ngal ni ta sala he thu hi dikti engmo zat kan om ngei anga alanga sei chuak ngam si lo diktia ngoi si te po kan om ani mai theini eng poni se thu dik hi chu ading chang nge nge thin ti hrang ila lo ngai thladon ta ila kan ngai thlak tak tak ma in share le like min lo ti sak turin kan nge masale chewa atopa karil ru om kalo vei thin kei poina kalo sei to karon sei bel dona komena in ngai danin ron tho ve don nia le ngai thlang o ko sana thok te zinga in rem lo na lung rual lo na om me khi al rem lian a pachuaw ka thu ziak tur hian eng ang takin nge ngong anei don ka hrau lo ma se history kan en chuan ko san hian siam thatna atok reng reng ti kan hmu a chuwang chuan ko ran chunga kong sang sanga lung rual lo na le vui vai na om hi ka tar lang pop mai dona a thak thak lo thak mai te se ama sabera chuan ko ran enkol tu pastor te chungchang soyangai pastor anlal talutuk ko ran committee a le zel po majority vote aya pastor ril rem lo zong agenda ani awanga thar thluk lo om ta fo mai hi committee phung ani lo hrim hrim mi pakhatin lal a shot na tur mun ani lo apatni na chuan pastor te an address dan a hi a khovel sot le krista arong bol pui du tak ti aya sarti nga ta pi salama pastor thuten le khadon an du to china krista po rong bol sak turin a local lo ti thule tu po inzinga ma saber ni du apiang chumi zong zong chia lo a om bok turani ti thu hi nun pui angai le to hle ti nani indu le bangula ni mai ti tongkam che thin ko san shroi tu an om hi apoi le le mission fil lama thok tu ten vui vai na an han nei dek deka indu le bangula ni mai alom tia hnuaya thokte vo chin ko sanin shroi tu atan ama mo lo missionary fil lama harasan na tar lang le ta ila poisa zong zong hi pastor account lama lut vekin anin rala tagin sum apechuaka amuna omte mamu ang nilovin pastorin trul le tha ati ang angin sum achavel ni omani adu sakzong an van nein adu lo dana om an van duai maya minister te po an ang sot viau ani hi fila thokte zinga phumna na satak om hi ngai tu ate ang tharau bo man konga thonim ngai ain pastor quarter lama lenglut peile an nupui te tlon thiam thiam du sakna dong tu an nizel mai nia seite hi sim mak chi ni inalang tu nu phalpa emoni thunei riawa soi thom omte hi a leilam thil hle lo mo adot le achuan pastor retreat catering eile in boipui a hreom berti thom om ta sek hi ngai tu angai hle mai an phun chiarin an du tui si ti thom te hi amoi lo hle tin field committee apianga ran lukim tal tuma in ren chem tumna om mi lo anga soi om te hi sim chi ani missionary panni ban amni chungchang hi soya tam le hle mission lam ho tu te ril rem lo zonga thu le la am nei wanga an mai par thon ni oma soi ani laim meitei pastor korap an soi ero hum char char ni oma soi te hi chinfel thui athamange ama awangin mizo missionary an son hlo zel ni oma soi te pheichu athom hriat aza thak ani missionary ban chan ni om chu nepotism hluar sei chu awangte NPS chungchang soi wangte senior pastor thu le hla hnial wangte ko san kal phung tur an lo tia sei selna an nei wangte di om takani ko sana hian in du sakna uchuak athleng ve bol mul reng mai ta ani hi ko san mi puite hian kan veitlan angai ta hle ni inalang missionary ban an hian evidence angai lem lo ni omani sti line pastor ban tu ero chuan evidence angai thunga mi pat mai chirna konga che sual hum hi ko san ti tur ani don emni pastor zinga corruption le mi pat mai chirna che sual ban aya transfer amni thu kan lo hriat thin te kha dot alo ni mang hlek lo ni omani contract missionary kumsum ruk ania an pension thleng po het lo an om te hi azia lo hle ani
chumi pia an NPS ve tur EPF po pek an ni lo ni oma lo lang te hi a fel lo hle an that lai zong ko san tan thokin tharau bu manin an thok ve a ham that na hi an phu nge ani bible hi kan bes ani si chuan bible soi angin na thok tu chuan ei amu nge tu ani missionary then khatin wakim nei tur te hi ka som nu to lo pastor som an ni lo chuan har sat na siam an ching am ti te hi apathian thu lo ngot mai ko san ro rel na sanga upa aya pastor an tamjok zel awanga thil poimo aya pastor du dan atlang zel asoi te po hi chinfel ran tur ni om tak ani adot le chuan missionary atana anlak anda nget har lutuk le ham thatna an don be tham lutuk hi ko san te hian kan ngai vena hun ta hle tharau bo man tura thok rim bertem du sakna themlem nilo ham thatna tak tak an don hi am phu ve in kan siem ko san department danga thok tu an lak an da nge zung zung theilaya missionary te ber ngai tha amni hi amak ngot ani ko san kalphung tam tak hi thlak dang lam angai tam tak a omta ni inalang ma se arel tu tur ber te kha a ho tu le thu nei tu an ni chung chuan ko pathian ko san hian soi sep akai tul dona hei hi apoi em ani pastor le missionary din mun in thlau bik em mai te kalphung dik ani reng theidon em ni heng thu kan tarlan tak awang hian ko san hi kan selin kan beingor ngor ti na anilo ko san kan ti meu po hi mishing ro rel na kal tlanga chevel ani a mishing fam kim lo le pathian chi a lo tak tak ni lem lo khovel thil ngai to zok an om thin na wangin ko san masa te po reform angai pha ani kha zoram a hian ko san le pastor za kan natina hle a an thu le hla apiang pathian thu ang maya dik le fel thup turangai po an la tam mai ma se chu tiang chuan ningot big silo ti thil thleng tam tak atang hian kan lo mu ve le nol thin si ani hi pathian hmangaya lal isua thisena din a ko san mangai tak tak tu tan chuan ko sana sual om le thil fel lo om te hi ngoi renga ral thlir tur ani lo hoi sen taka soi chua pathian thu anga chin fel tum mai zok tur adinga ye ti zong khalal rem lena pacho thu ziak chuan ni a heta thil lo lang chiang ta ril ro am soi bel ka du chu zoram ko san hi kan than har a hun to ani kan mi chhor ko san chung tin ten soma pakhat kan pek tin khom manga kan mi roi te din hun hi apetu ten an hlo hi kan siam fel saka ngai ani du thalin hlo anin siama krista ta na pasal tha tak tak te hlo lom man ero abei tham em mai si tin an din hun a chelu tuk le pastor ten an hnoi chhia zia te hi ngai khongai thak tak ani chuti lain zoram chunga hlo na ya kan roi rong bol tu nuam sataka rong bola ka thaber ber le quarter thaber ber chenga ko san enkol tu upa te hnoi chi tat rong bol tu ni si te po hi achom tu ko san hi kan than har ahun to hle mai tin ka soi to nu pathian ram iphi soma pakhat iptit ni toro se pathian ram thil pek a chan tura kanin fi tharfo mai te hi ngun zoka ngai tu a tha naktip maya kan ram tharni thu pui po mizoram presbyterian ko san le pathian ram thil pek ani dai mai hi tharau bo zon lamani haulo sum wangin pathian ram azau lova sum lovin pathian ram azau theilo ti thu hi dikviu ma se sum hi kan pathian ta kan rong bol chan ang tariau mai ole ngai thatu du tak ingai dan chu han tho ve te le ilo se ho te ang miang